Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Hamlet Darling, uba day UMLA Kamaliam constituency, bat menteri ka Sorkar Jalla, uba pet ya katanat pen Roy Nong Kendong, ulala ban pen ko ngo ya chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ban mang pisah haduk khatway lak tengka, naka skim bawan naka Sorkar India, ban shnaya ka yung dorbar shnong, haka shnong san mer upper Shillong. Haswa bagi pat ba jong kani ka shnong kinyo ban pendan kam ya kani ka ying dorbar. Uba Hamlet Darling kum ukong san ulayo ban play perdano mentakas ngi ka khandai tarik unai wing arajar arpawe. Haga jingadon lang uba Tita Starwell Khan uba day UCEM ka KHADC bat uba RV Lengdo MDC Kamaliam constituency kum kisembot kong san. Haga jingadon lang kinong kit kam shnong bat kipat ba jong ka shnong. Bangla Pasang Palen, Komunista Pak DCA, Pemerintah Komunista Domes NRB, ibaratnya sekedar pada itu, kita ibaratnya Bangla Pasang Palen, nam tak interest jangan jadi mereka kori. Bangla Semen apa itu, ya syawal ibadah orang ketugalan bil dalam umlu, di lainnya apa, lasai kesi, di table apa house dari ketugalan bil. Ketugalan bil mensuai melakukan dari sebuah Sorkar yang dari kamsunyo yang sejujur akan hasil gubernur. Dia buat balongan Komunista jangka DCA. Latah yang baik komiti kapal. Man boleh ingat dia bil. Bagi dia kelan bil kapal kongsan tam, kamtam. Nampak setiap jungi kebagian yang kasih bil. Pernah lapan dari waktu ini. Yang kuasa bil bagi pas Sorkar dan sakut haju bat posisi seluruh. Yang kuat juga dekat ke jenis lokal, bat berkecil besar, bat persatuan song, latah ke komiti, ladang dulu di officer sebagai jurus government, di officer sebagai jurus council, dekat bat di dekat ekspor, proses depan story bah, examine bah, yang kebil, makni sebuah, ketika kebil belum kebakusan tak berkata, bat dia kebil bagi komiti lepas lihat yang kahumuk apa kabar, lepas yang sudah council, bagi dasar kemana, bagi saya sini kan place work house, bagi keluar bangai kerja keluar kita dari kebil yang pas Sorkar, inbudin, bagi pas gubernur, baru beliau yang sejujur. Kamu nom, pasti, scam, kalau sudah nampak kerja kebil kecuali, bagi dalam kerja kebil nama lagi pasti beliau bersampang beliau beragam clear. Cuma kita bila lihat dari port dispensasi, kita kan kami yang jumlah membeli baru kami yang jauh supaya jauh konsumsi. Kita buat kami yang kam jadi kulit berbeda dalam posisi. Jadi kasih bagi dokumen kuno lagi yang dikait, macam ibarat lagi tu mana. Ikaw ulit ito baliya mo sa pag-iinsong. Pag-iinsong lang bangsa. Pinon pag-iinsong dan pag-iinsong ba gelot kung ganyan. Huwag nasyabong na pag-iinsong kapaka hirong po school mo. So kung ay kulit pag-school wala siya, ipig-iinsong pa pagkabulot na ikaw-iinsong pang-hap. Mentaba lang pag-iinsong tuliyo ang program yakan sa komiti, i-komiti, meeting sama, meeting sama, bagta-tata. Bapak mendak partai itu dan kawan-kawan bersama tahu pilak dan rekam yang kalian lima kecunjur jom terpasang. Bakal poin berfaham sekali kesem jompi. Buang kemana nak berjom? Kepercayaan berpilihan bat kesem baru kam bat dengan kesem. Ini juga dua nak puas puas. Jadi jika arja aku mengenai hapus jompi berpet berjebok. Ya kerja kedua setiap jika tu dari kami bagi baru benar-benar punya po kerja semua. Tinggal orang di Arabaslam, Islam, dengan pinon tukris di putri kubihot, tuhawan, tapi besar pembantu. Hampir tu hilang bah, ia bersama beliau kerja semua. Atau semua pun. Tinggal pergi beliau bukan, bukan pula kepada Nalu pernah keluar, gambar juga
ngadu tiada yang berkat baiknya suasana. Nih itu sih, hoi, kadang sih cuma, mau gitu dia matang itu, dia suami aku, apa sih itu aku sih, lah malah itu por, dia don jaga apa, kadang kamar itu Wisconsin, belah patai Batitos, di Batitos, kamera yang aku itu, langsung gue spare, Batitos lagi rapi, di kalau bisa tuan mana sosok sini, nak ini juga boleh. Mama kuat menjawab yang awal aku dijual tersenang. Ibu pun macam fokus itu tak aku dijual. Mereka pada kenal hit, mereka berarti. Maksudnya, tiba tiba su, dia tu, dia keluar, dia. Kalau suppose dia, dan main biru orang orang. Wah, aku sudah dalam sini. Bang Ai, mama bisa, mama bisa betul. Mereka bermasalah betul berbagi. Ini kamu berteri. Henry, tangga tu dia. Itu satu ingat orang kakam seperti kelebihan. Mana yang melakukan seksyon yang ini berkat. Suatu mo kani tang tingin, kemudian ilong kue, ilong kapal so ilong tray di bakambian posno. Kayin kalau tang mengiok penyelum menyelang dari apa kani nak kani tingin, kita dijemut berkat, kita janai, kita kerpang, bantunya yang senjata kada posno, tujuh ilong kue di sports club. Di suapan shop nomor kapor kamdasya memperkuatkan masyukwa ba kung gajak menriu nin smutu kajing koridor jumpa diskonsil. Hoi nilayo kajing yarap hari kebakam kongsan kajing don ke diskonsil hari kasti hari kajing yadat kanong yada ya kajak menriu jungi kendau kesyap kariti kedustur kasensyar kadar kapalabu longshua manshua. Lada village kiwi kicelah Kita kijela kiba ki soto kajing koridor jangka 6 schedule. Arunachal Pradesh kalau pas the resolution nabo legislative assembly jangka Arunachal Pradesh bagi demand ya ke 6 schedule. Ki soto hado rano kajing koridor ke 6 schedule babang nilayo. Ini semua pok nara hado manta mimpan chat telap hagiwe ki hepai kadai kajing i jengai jangki nongyanam pemenca how ya the constitution bagi bu di 6 schedule bahadu menta milong try no kendra yang ada jong kendok kesyap nidang ne kariti kedustur nidang ne kesenjar kadar kebau bu long shua manshua te kumbala ong i long kume menta ba shua bantai kene ka yin manshua habda panjin pit na kesyong Wan kaka kampun roiru, ngai padam kam jaka habda panjin bit na Krishna. Namar kene kade jaka Krishna. Kade tang kata kaba ni dang sa ni dang try long prat kilo besar namar kajing dang ke 6 schedule. Enteng ni ya ken mangkum no ni ya ken ni new court ya ke this council ya ke 6 schedule. Hari hakini kipor mentare nasutu no kajing dang kam jang ke 6 schedule. Ini habis long kita penor penghannya ke diskonsil ba minta pej ba kita ki aim ki badam itu membangun syaitu ia di akan ke sorkar minta badam pori India dijina seperti dan syaitu ia di ke jemun ke Kashmir bagi kuat pan kini no ban kelai ke aim ke bak bidang kemudian mengi ke artikel Life Some Age Constitution 86 Artikel Life Some Age Constitution ko lada pimdai kinong Kashmir pimla pati jaga Kashmir. La abrogate dan la banyak tak artikel na Constitution pada pandu sebenarnya ke jumlah jelas. Ya ke Jammu Kashmir menta kalau ada ke Union Territory ke bahasan cabai nanti nampak dari 4 juta kait apa India jumi keno kepelayo jelas kandu ke Jammu jelas. Dari bidang kejitu kebasaran dan dibentuk ya kejela pendam syai ke Constitution artikel Life Spanyol berartikel Life Some A penduk pendam penong unit territory bagi motion kay lagi notify how artikel tarik upanai Oktober arhajar arto ya kan ain bertema di bawah dekin Kashmir mentah dalam berita cakap Kashmir. Agak dalam kejing koridor ke diskonsil ke sik sebelum ini kali yang tak minum tu ya kejing long try long kerat ya kendor besar. Lihat
na tarai di lengo balai ba na poi ni ba kanu berupa ba na kalian kecung kasnong tiyo scheme dengan mana dalam dah tempau ni bahasa tu kapor kabang ngalong CM ba hadir ba ilayo scheme I bahaman ilong minister jungi abang minister jungi kamu minister open ya district council affairs dengan dulu ba file kabadai ba district council kahap paniai ng bagamit ke jungi ba kumjur ya ka fund kabagiyo ng central government kamu kahap ya ng bagakiti ke jungi ban palai dan kalian kecungah hadir bangalayo yang kamang pisah kepada po ke Central Government number 15 Finance Commission hadir bangalay kendo yai Minister Jogi Hangkopor Bapak DCA dan kalian kecungah dalam kecing selok kecing beliau jibut bat di lapan pang ba di sumber kam ya kapan lei na tagan ke Dorosno mencinai ini derba dan kalian kecungan macam betul bak ngalaong ini bak keluar kawan sanction ya dengan scheme bak soha bak awal ya ke application na kalian kesenang bak ya ke estimate bak agak cukup baru habang yang trilang bak di mau bak Rudi ibalong FDC walai don ada yang persyar Rena kalian kesungaru ya ilu nga ay bentalang mo wana nga scheme ko pangalaman lu nga ay extra video bentudan kam atiway ban ikam ti sami ngalaya tuwi daga basya ba don di citerpan kalian jumi ba hamlet belum minister jumi ban aji nga ban lipat ilu daga mensir ko ba junsur ila pedang subha betat Indon kan nunggu cik korjo kalian kesumi. Tengah sobat naik kulai itu di Baruni nak sebentar. Jadi, bahkan ini kalau ke pasal tanah, bagi komunikasi kemana? Ladang indon hanya nunggu terdan. MLA itu MDC, ngin trade nak sebentar orang kepala siapa semua. Kata mereka modu kesumi, ngin trade bantong bandan dan nunggu jenis. So politics kerana hanya buat election. Dalam election, ngimdai bandan kanono kajing esam. Ringi ni terlibat. Nak bantah kalau ikut. Ngidon hangi kumkin om ikmat berbiji pak bilaci. Ngidon nak bantah manusia kiri. Ya ke konstitusi bak kumjuru ya ke jatuh rio. Kata ke ba ngi kumkin om ikmat ngidai bandan ya ke jingkir kiri kumkin om elam. But nak kalian kejungi kumka district council kumpalaman ang di Baruni. Ngidon sipun di jingperkat nak mentah kumno panang perklan cucu ye ngidon basnong gitu. Sagawai ka mga sungsingai mentah kalomba ngidon ye kini di minister gitu ni ante ko sorga jela. Ngidon kini berarti bagian ai ye ka jingkersan ni ke district council. Nasumburom ye Iba Hamlet wana kapur ka ilong ko minister nga DCA Biji train nak apa penuh banyada, ban pengklan cucu jadi district council. Nama man kapur, nak akan itu yang ni. Mengajukan tu, hakilat kentai buat. Ba kidon, kartu kami difus, diberi ban pentelat yang dibuat jadi district council. Banang strip lo, lani banang shim lo, ini kawai hakin kawai yang dibuat jadi district council. Wat menggani dan siang dengan siatu ini bakal dalam gaji persiang wat penduduk bor kalian jom pan ai gila cingarap nak bantah council dalam gaji penkelah bakumno bagi recommendation dan dikatakan pisah kepada lembaga 15 Finance Commission tu kami isu banyak lembaga district council banyak bagi wepan di komiti dan di council mereka semua saya sisir dia Pak Hamlet bah Duduk mentai ilong kumu minister ko pe ke sinardi ngalai iya ke sithi ke jong i ke beitho so minister jong ka pan city raj
kabaitan pencah bahami apa Meghalaya ngimdan kam ya kapan setira system andai ngidon di district council kaso kan aku beli nagabantagan ni nama wapidang recognize ini ke district council kapeni penpau nama nanti dapat dari nganitu ibi bagi astam ban pentebat bawah ini dan rai nagalian kacungi ni kerpan yaki bigi menteri kepada negara Sarkar bagi suatu ya kabor jangka district